uzuliswa ngikutshelile ukuthi umzala wami akho uzukiswa ngomzala wami ngikutshelile ukuthi umzala wami usukhomba indoda ukhomba kanjani ngizokhomba yabona ukukhomba ke wena ukhomba kanje yabona ukhomba ayo ngizokhomba futhi ngizokhomba ukhomba kanjani ukuthi usebolekisa kanje ukhuluma kanjani ukhuluma nami kanje ayizokhomba wena ukhuluma nami ukwazi ukukhupha kamsisa ukhuluma kanje hlala phansi uthethe sisanda hayibo yabona le energy oyisebenzisayo ke ngoku yayibona le energy yabona le energy yabona le energy oyisebenzisayo ungivimbelani webhuti sungisithe emntwini wami sungisithe emntwini wami ndithi yabona energy onayo yabona zenzele yabona energy onayo uphakama ngayo esitulweni ingase ungaphakama ngayo nasebhedini uyakubuya usaqazeke ebhedini ngathi iqande lifileyo ubuye uthi udini uzukiswa lokudinisayo uzukiswa lokudinisayo kuba okuqale lento kazukiswa wena ubuye udini wemsebenzini awubuye ungiphekela ama-noodles nje into endenzela yona ndingasuka le ndizophekela uzondenzela ikaka yento uqale nini ukubanje wena njengamanje sewunetayela ozenzayo engazi ukuthi yonke lento oyenzayo yenziswa yini mame andicalanga ndithethe nawe yonke lento oyenzayo angikwazi ukuthi yenziswa yini kwandicalanga ndithethe nawe Lusanda njengamanje uba wena uyalala anuxelelanga ndikhalanga ngozukiswa into oyizenzileyo ukulungisa izinto ezimbini into ngitshelile ukuthi uzuliswa umzala wami wenzeni wena ngithi ngitshelile ukulala ukulungisile sengikulungisile mama uzukisa umlungisile sengikulungisile ngoba ngiyaqhasela ukuthi uzuliswa umzala wami cela uzukisa wakho angiqhele wathi epente ngathi bethwele izulu okay zimbili izinto ezivelayo la uzukiswa igama ukulala kuthiwa imfethayo webhuti lo qale ndabona inamba kazukisa emveni kwensuku ebuya emsebenzini abuya athi udiniwe alala kusephandle uyintoni esemkhathalise kangaka cause kaloku umsebenzi akawuqali wona wenza umsebenzi aqhela ukusebenza ebekade enganjanga ngoku ubuye ekhathele yonke imihla ufika mina iweekend yonke ndibuyele nje weekend yonke 3 days ndibuyele asimnikeze ithuba achaze mfowethu before uchaze nanku umbuzo enginawo ngizwa kuthiwa wena unezitayela ndiyitayela nazo lezi ukubhampa kodwa empedeni ubhaka izitayela lezi ayishoyo ngicabanga ukuthi mhlawumbe lezi engizenza masisembedeni naye hayi ezinye cha ezinye hayi usho izitayela lezi zasembedeni futhi mhlawumbe yena akayithandi lozo izitayela lezo 2 minutes aba 2 minutes abantu angikwazi ukwenza 2 minutes mangenza isikhathi eside futhi uyakhala uma ngenza 2 minutes futhi uyakhuluma uyena isikhathi esideke ngifuna isikhathi eside manje sesikulungisileke lokho ngicela webhuti ngicela ukuchaza la yazi la sinengane mina naye lengane le ina 3 years manje ayikazi ekhaya ngihlezi ngimcela njalo ukuthi ingane makangilethele yona ngifuna ukuyenza Mbukele masikubingelele sikwamukele kuphena kuphi la ubukela khona le channel sibiza ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo olithola khona la ekhaya ku channel esibiza ngokuthi umjolo show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangolesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozokuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje ukuthi upressile lo subscribe uzothola notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcinike lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi umjolo show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobudonate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iphambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why kurong ngokuthi thina asikabi nawo ama sponsors njengamanje. So sizwa uYouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta einkundleni zokuxhumana lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company kanti mengabe abantu bebaningi beza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala Matifana lo aningibonini angilwi nani ngiyalungisa
namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela siyenze ihambe kahle siyenze ibe right niyazi ngicela ngani ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel umjolo show uyabona njengamanje siku 60k subscribers okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani njengoba wazi ukuthi ke indlu lekhaya la senza izinto eziningi ezahlukahlukene siyabonga kakhulu